Kanda nga rin irugi nga ibasa na tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga angel love. Iti ba ito Ilocos Norte? Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemy, iti kinarigat tibiyag kat day tatirason do apay nga dumit dagitay agsagaba ado dagitay nasapa nga pumusay nasapa nga mapukaw nga ipatpatay. Ngayon kay baga damat Manong Nemy nga tikinakurapay kat saan kumang isutubeng iti panakagunod anyaman nga rapaap ti maysa nga tao. Siyak Manong Nemy iti inauna kada kami nga upat nga kakabsat. Makitaltalon laeng ni tatang ken tumultulong met ni nanang Manong Nemy. Idagraduarak iti elementarya Manong Nemy ditoy nga napasamak ti umuna nga trahedya di biyang mi. Idi padamag da Manong Nemy nga tiburdek mi nga Chelsea kat kinagat ti aso. Kinagat dati agbellawan na dati agkwerang nga aso Manong. Kat siyempre kas inawon akabsat, jaburdek nga kabsat ko kit kinagat ti aso. Na ipadamag akasta. Iri maamuan datatang kininanang kastamatan kadagiti dadtung pa kakabsat mo. Uno kakabsat mi. Anya nga nagsayam Manong Nemy. Tasaan nga nakalasat piman. Saan nga nakalasat. Tiburdek nga kapsat mi Manong. Aduman Manong Nemy tinagarubo sa luwa manikpod kadananang kinitatang. Ti may kapat nga anak da. Manong Nemy. Kinawan. Saan man nga nakalasat. Makita ko Manong Nemy pungtot kan ladingit ni tatang. Ano mabalin la ko Manong Nemy kat mapanakutkutin. Na dyan ang kalyanda iti agkuwero nga aso. Sana dubli-dublian nga papatayan mo saan katadtadan na tinapino. Dati magmangig ko Manong Nemy nga ibagbaga na bayat nga kapungpungtot na ti amin. Yan pati na kiti akin aso Manong Nemy kat kapungtot na payida. No aping amin nga saan nga galot ti aso da. No aping amin Manong Nemy nga saan nga tong palen tilinteg nga no aso kat nasken nga may galot. Yung sugon mat iti pa nakaawat ko Manong Nemy iti isa nga pula kat duha nga tawen ko nga kas inauna si gagalot ka numat ti aso ngem nakalusot saan nga nalagda Manong Nemy iti pa nang kawarda keng kuwana ti makadakes di kabsat ko nga makiayayam kadagiti padaming o bing isut imuna Manong Nemy nga nakagat na. Kat kastaunay ti taray dagiti pada ng obing kabayatan nga kinagat ti aso ti kabsat ko. Isumeten Manong Nemy ti kundaway dagiti natataingan anang pangpanguri ti aso. Kunada nga ron. Imbaga na may salaeng tinakagat na. Napakaruan ngamin Manong. Talagang linuglog na dyan ang kwero nga aso ti kabsat mi piman. Tawon nga roden sa bali nga kagatin na no saan nga tikabsat ko kaputa nagtarayan di kiti kadwa ng upi. Ado nga luwa tinagarubos kada kami Manong Nemy. Kadidit ay tabon min ti bangkay ti burdek kakabsat ko. Na minsan pa Manong Nemy nga nagarubos di kiti luwaming nga kakabsat kastamatan kadatatang kininanang. Wain kat manipod min idin. Adan pagnakman, dagiti addaan ti aso. Si gagalot mo ten dagiti aso Manong, iti nalagda. No bayad dalatamot Manong Nemy, dagiti awalang nga aso. Okay. Teko nada nga ron. Ore sa dinot ayan mo, awan man tagkwero nga aso mo no adda. No talaga nga panawanan. Ngay pulang mo tibiyag mo kat mapasamak lang mapasamak. Kastamat Manong Nemy ti amok ken pamatik. Tawarin no kasta nga pagbagaan na kami datatang kininana nga gananad kami kadagiti aso. Ken sala nga dagiti aso tingkam pagan-anadan o tiket dagiti so amin nga pakaisagmakan mi.
Intuloy ko nga rin tinagbasa iti high school Manong Nemy ket kunang nga rin datatang kininanang nga bilang inauna masapul nga ipasnek ko tagbasa. Masapul Manong Nemy nga makapaggraduara iti high school ken ingkaripay datatang kininanang. Nga oray no kasano trigat ti panagbiag. Ket pagbasaan dak aging ka makapagturpusak iti high school, makapagturpusak iti college. Tabing inauna Manong Nemy kasyaktot katulungan datatang kininanang nga mangpaadal tumet ama magturpus kadag iti duwapay nga nabati nga kakabsat kumanong. When iso da tserma nga Jack kastamatan kini Bernus ti burdek itan kalpasan nga natay ti ususto nga burdek. Duwa kam nga babay ken may sa nga lalaki. Ti amok idin Manong Nemy ket awanen ti mapasamak pay nga alawig iti biag mi. Nga manyakid din aya. No sa sinupay di kita nakurapay kas kada kami nga sang kasapulan sang ka apuyan. Wen. Dandani akidin agraduar iti high school. Wen Manong Nemy may sagsaganan ti programa idi. Manong Nemy iti sumarunon nga bulan kiti suntun ti panagturpos mi. Idi ta adak ti eskwela. Kaya padamag na din Manong Nemy ket naatake kanu ni tatang ket taray ti ospital. Apaw nemeten nga pa nagsasamusam dagiti pasamak na kunak tinakam ko. Word Manong, kaslasang ko makuti dagiti sagak, kaslasang ko mayadang. Manong, kahit ko kumaydi, timapan, iti ospital nga nangitarayan da kinitatan. Ngam ko nada, nga oray kanulatan, nga sumangpet ni nanang, kat pisunton ti bang ipakaamo, noan niya ti kasasaad di tatang. Iti sumangpet ni nanang Manong Nemy kas tao na iti sangsangit na, gabot saan ka nga nakalasat ni tatang, latayan ni tatang. Kas tao na iti ikis ni nanang Manong Nemy. Isupekit din tararayatin mi. Gabutasan na nga maanugot din na maawat nga awanan ti ama, ti amami, ti adigi ti pagtaingan. Awanin ni tatang nga katulungan ni nanang nga mangitad kada kami tinaranyag nga masakbayan. Ken uray Manong Nemy, ti burdak mi nga ni Bernos. Manong Nemy, ket pati isuna. Ket anawaan mi. Gabang ta ni Bernos ti paborito ni tatang nga anak tawagpadpado ta nga lalaki. Oo na yun Manong. Nang ro na di na kay nakaimansahe ni tatang. Kawansar day ni nanang agsangsangit. Ibagbagana. Den sila kay hapay batin nga pinanawan na kami kadagitan nakta. Asino pa ita ti katulungak, mangbiag ka na kuha na. Asino pa ti katulungak, tapdong biag kami kan may kanta tinamasakbayan di kita nagta. Adong sang sangit, Manong Nemy dong aw, iting kami naramid, iti kaawanan ti amami. Awanan kat awanan. Intabon min ti bangkay na. Agalpasan day ta Manong Nemy. Isumaten ti dadateng iti panagturpos ko iti high school. Ket ni nanang tinangabay kanyak Manong Nemy amakitak ti kinalayday na. Ken uray sak nalidayat. Tanaragsakak ko mga turpos no adda ko mapay lang si bibiyag ni tatang. Ngim sa dino itan ti ayan ti ama. Awanin ni tatang. Tinaramidan mi Manong Nemy no tinangawat ti kinapudno. Kada kami nga kakabsat nga talo nga nabati ket ulila kamin iti ama. Nga ninanang Manong Nemy ket maysan nga balo. Maglagid din Manong Nemy tadig iti kakabsat di tatang ket napintas ti biyagda. Isuda Manong Nemy ti kangrunaan
nga nang tultulong ka na kami. Kabayatan nga nakamansayag ti kabsat da. Aging ka nga na itunin ng tibangkay na. Kadidi, tanagraduara kon, kat siyempre pumaspasyar da uncle dito'y balay. Kat kasasarita da. Angel love. Ay, uncle, may sakan nga balasan. Baka kat na danubyom. Awan uncle. Sigurado ka. Awan uncle. Dato nga kinapintas mo. Ubingak pa uncle. Wen. Kaya madu kami hindi kita basbasa ti high school nga oray high school na kat danubyo ka danubya dan. Sana kakasya uncle. Kinapudno na. Tsak pulos malipatan ti pamagbaga dedi tatang. Nga awan ti sabali nga namidek no dagsingsing pet. Ipas na kudag basa. Kining karidi ni tatang uncle nga pagbasahan ti kolehyo. Tayo na makapagbasa akon, makapagraduarak, kanadan pagsapulak, siyak iti mangtulong ka dakwada kininanang para karigiti duha kabsat ko. Yung kasanupa ita, uncle. Mati ni tatang. So garot gaya may kami, tapno kasarita na ka. Angel love. Gano talaga nga, awan pa'y boyfriend mo, nasiyat mo na eh. Naitultuloy mo ti kaawan ti boyfriend mo. Okay? Tada kami nga kakabsat dahil di tatangyo. Da kami ti makamo ti panagbasa. Agpiso uncle. Uy, da kami. Talo kami nga kakabsat. May kapat dahil di tatangyo. Matapindas ba ti trabaho mi? Na pagkaraduar kami, ni ba't latatangyo kat saan hindi ka naggraduat, di na may pasnek. Kaya kinakayat na tagtalon. So nga, pagbasahin na ka. Agyamanak ka na kay uncle. Di sa lutsod, kahit mga kurso. Kahit ko tagbaling nga midwife, tagpaanak. Unang sikat aganak. Uncle Met, agpaanak, midwife. Very good. Okay. Pagbasa mo nga ron, medyo ko batak, uncle. Okay. Duwang lawas sakbay ti panaglulukat. Umay kam tumanen tapno itad mikeng ka nagiti ka sa pulam. Basta ikarima, agsingsing pet ka, hang ka ba ilang makiboy-boyfriend. Naragsakan nga rood Manong Nemy at least at dadagiti kakabsat diri tatang amang pabasa kaniya. Kahit nga suwen, saan nga marikatan ni nanang. Tadi nanang mataggadan na Manong Nemy ket para tinawdaw ka sa pulan mi. Ken kasapulan met siyempre dagiti duwa kakabsat ko nakalpasan nga nagraduarang iti high school ti mapugmeten Manong Nemy ti adject iti high school ket no kas kasanulaeng agraduar tumeten ni Bernus iti elementarya ket duwadan ton agbasa iti high school. Minagbaga anak met ni nanang nang runa Manong Nemy idirugya kon ti agbasa. Iti MMSU, Manong Nemy, MMSU, iti Batak City, iti nagenrola. Katapno sa anak agawid, sa anak amarikatan nga agapan agawid, imbaga, da uncle, Manong Nemy, ngagkasera. Nagkasera ak nga road, kat kalpasan, ti makatawen, siyempre narpas ko, iti adakon, iti second year college, Manong. Ito yung matan nga dibteng ti lalaki nga kayat nagadagtugtug iti pusok. Iso daytoy Manong Nemy ni Joebert. Hi. Angel Lam. Hi. Siya ni Joebert. Engineering student. Third year kon. Hindi kayat na nga sawan. Gabot na 5 years course ti kurso. 4 years course ken ka. Indo nagraduar ka, agraduar tumiten. Kasi ka di, imo no na ti may isang atawan nga nagbasa ka. Napintas ka, Joebert. Sa mo ko mga siyang ngayon ti panagbasa. Adakarik idibagik. Adakarik karigit ulitag ko amang papabasa kanya. Ngawan ti sa balang aramidek no saan nga
mangipas na ti panagbasa. Umay nakmed idin paspasyaren ti kaserak Manong Nemy. Kaya ditoy ngayon daton na ti panagayat na. Jobert, nung mabaling kumakit, naskin nga tong palik ti karig iti bagig. Karin nga niya, nasahanak pa lang ang makinubnubyo. Awan ti pagdanagan, agbalinak to nga na siya. Ti panakiayan-ayan, kat inspirasyon data, iti panagadal. No, agbaling nga desperasyon, agbalin lang nga desperasyon. No, adama di nga ramida kanga. Awan to, ikarik kanga. Odot kakasta, agkarida, di damat matungpal. Ano tiyan mo? O mga ang klunan ka, and then, awisan nak, mapantag agbuhid sine. O no, i-date nak ag-restauranta. Tunukuan, pilitan nak uminom ti ara. Intunukuan, jak mapupuutan, sumurutak ka. I-check-in na kiti hotel. Saan to mapasamak na ita? Panunutik pa ka na yung bag, Jobert. Kaya no makauray ka, disi ka. Agurayak. Aging ka ngaklunan na. Wen Manong Nemy ingkari ni Jobert nga orayan na aging ka nga aklunek ti panagayat na. Wen Manong, no kasta ngagbakasyon nak dilibadok, nawanti klasek, siyempre, kumusta nakmet ni Nanang, kumusta ikmet Manong Nemy ida, kaniri kakabsat ko, umaymet pamasyar, dikitiya ulitag ko, andyan lab, Angkel, kumusta ti pa nagbasam? Mga asin na po Diyos Angkel, third year college ko to, din doon malpas mo ti third year, fourth year mo to, makapagtrabaho ka to, makapagturpos ka. Agyamanak ka na kayo, Angkel. Ay, awad sa baling ang pagyamanan, nasangan niya po Diyos. Kaya mismo lang ka. Tapos ikaw may lahat mga arami titigasat mo. Ano kaya't mo talaga makapagturpos? Makapagturpos ka. Tanda kami matamang tulong ka. Itanyaman gastusan. Kaya madang samad na gararim ka manunubyom. Awang pa, Angkel. Jack pa sinong bata. Dikit kahit nga sawan, nga sung batam to. At mga dandanong nga na kami nga karoba dyan pagkasaraam. Ano, kasta nga, at ka namang paspasyar ka. Ay, Angkel, ay, nabalasan ko, saan mo pa lang in-entertain, hindi kita lalaki. Makauray deta. Awang pagdanagan nyo, Angkel. Saan nga masayang tigastos yung kanya? Alakit sapay ko tapon no deta. Ngam gapo ta talaga nga maasyanak met kani Jobert Manong kan gapo ti kinasyaat na kina very gentleman na tapasaray awisan nak Manong Nemy ka magmerienda pasaray ingkam paeglans pasaray ingkam paegpasparsyar no saan nga dito batak ket mapangkam sa jalawag data siguro ti gapo na Manong Nemy nga sangkon nga napupuutan nga inaklungkot pa na kayat na ket kasta unay Manong Nemy idiragsak na nga nangarakop ka niya. Agyamanak, kamaudyanan na. Nubya ka. Nubya na kun, maarakop na kun. Saan lang nga basta maarakop? No, dikat, uy, luko ka, Jobet. Naraman ako, nagkatilips mo. Nag-imas. Luko ka, jak to kayatan nga ulit. Tapay. Ang ngata mo, mga ano, ano ka ma? Santa matipalubos kas pagarikan nga sikok ka. Orita 4th year college kan. 5th year college kung dumaten. Di lamamin ano, graduara ka. Sumasangad to nga baybayan. I love you so much, Angel. Uy, ulit na lang. Uy, Manong Nemy, naramanakon ti irut ti arakop ti may isang lalaki. Naramanakon Manong Nemy ti agek, ti bibig, ti may isang lalaki. At kaslara rapaapik mo tin Manong. Yung saan ko na, diyak ipalubos. Kahit ko tagturpos.
Ginon ko na kat agpaiso nakapagturpos kami nga agpadpada kini Jobert Manong Nemy nga awampay tinapasamak ka na kami. Napan nag-take ti board na Manong Nemy kastakmet kat nakarawar kam ngagpadpada. Aging ka nga agselebrar ta. Agselebrar ta. Inta ag-date sa Jalawag kalpasan na intan to check-in. Ha? No, Jobert, tsakayat. Sa anak nga imanugot Manong Nemy taday taon ay tiliklik-lika. Dopay kunana nga awang matanti problema gabutan nagraduar kami matangag padpada. Ngam talaga nga tsak kinayat. Ore tawag-tawagan na ibaga na nga dan sunay Jalawag kat orurayan na kano ngam sa anak nga napan. Aging ga Manong Nemy nagaplayak iti Rural Health Center iti ili mga batak kat yor ore ko kano laeng iti tawag da kanya. Aging ga Manong Nemy nga tinawagan na ni Jobert nga kita kami. Napanak Manong. Wen, napanak ng sa anak to nga manugot nga check-in kami. Nagdanon kami dito Lawag kad napang kami iti may nga food chain kad dito'y kami nganangan Manong. Kalpasan dito'y sa tinapapananta. Hindi agawit akton. Umanayan nga nakita, nagkinita ta, nagsangot ta nganangan. Intagbuit sine. Anin, sine lang. Di mo pa'y kaya. Ano ti amo, baka patinggan to sine kalpasan na hotel. Awan ti maramid ko na di mo kaya. Sumurod nga maramid mo, gabutasan ko kaya. Buhay lang ti sine, jak kaya, jak mahilig ti sine. Sigamit nakapapaidam ka. Kakaiso na nga, mabegtan to nga saan nga kita kit. Tapay man. Napurubaranan ti aplikasyon ko sa Di Manila. Kahit mo sawan, engineer Jobert, di ka Manila kagtrabaho. Katuwin, tabnawan ti problema. Dito kang kanahin tanga kita. Every weekend. O natin mo, baka maaluko ka to kat ag-check-in ta. Madayawak, di ada daw iti sulisog. Kasunod nuwan niya, makasarak ka to sa bari sa Jai. Agtalik ka kanyak, Angel Ma'am. Sika, mamat no. Ato da kita agar-aram kang ka. Itamay sa akin nga midwife. Jobert, ada karik idibagik. Sika ti first love ko. Kantong kas pagarikan ta santa mga katuluyan, tsak lamon. Amok ba't kahit nga sanga siya ti first love mo? Ita na, pananta. Tagbuit siya na kakaisuna nga nagkita tamanin ket. Baka makatawan, 2 taon nga santan tunga kita, tintinawag talang. Intahan, tabno awang makunan kunak Manong Nemy pinagustuha. Ket talaga nga ninamnamak no anya taramidan na diada kami nito nagtipagsin niya ni Timul. Napanakidinin sa laksak Manong Nemy dinakulap na iti barukong kukit na Jobert kayat. Kunak malanog buya ta. Sabi nga napintas ti buhay mabuya. Napimpintas ka buyahin. Nga purusan ti barukong mo. Nga agkan di kitilips mo. Jobert. Siyempre, Manong Nemy maaros matiriknak. Nang runa. Ket nakaangta ti may sa nga dakulap na iti barukong ko ket ti may sa Manong. Napanapayan isalsaliksik iti sa langkong ang jak ibalubos. Umanayin na ta barukong ko. Rumortan la. Dito'y talatan. Sige, rumortan ka roten. Ngayon mapatag check-in. Alantan. Tsakayan. Tirumar. Tsakayan. Nadyak ituloy. Rumortan. Mat sa baling araramidan dito'y. Rumortan. Tiyan mo na siguro hindi Manong Nemy kat talaga manugot aking sanak ng manugot.
Respetaram ti kinababahik, Jubert. Ang kupay lang itad ken ka. Tawag ka dito pa nagtalik mo kanyak. Agtalay ka ken ka. Ngamawan ka sa tagsakbay. Agawid akong sa jibado. Sige. Suratan ka na tawagan kanto na daksun sa Manila. Awan nga rod tinapasamak kada kami tatalagang tsak palangin tulok, Manong. Ada nga rod ni Jubert sa Manila, Manong Nemy, ket naragsakan nga nang itawag kaniyak nga nakastrik adragos iti trabaho. Ket napintas ka iti trabaho na, ket nangato ti sweldo na. Agurnong gano, kasmat ti panagurnong ko, agurnong ako na kumangim. Iya puntik mat amin kininanang ti sweldo. Nga para kada kami, nang roon na Manong Nemy kada turpos tumaten ti adjek iti high school siyempre siya tumat at mang tulong kang kuwana ngag college tabarbarang Manong numanugot ni Jubert nga urayak pa lang makapag college kan madaan ti trabaho ti adjek kakabsat ko ta isun tumaten ti makaamu ken ni Bunso nga mangpaadal kang kuwana. No pa itultuloy matlata Manong Nemy di kiti ulitag ko iti tumultulong iti pamilyami no pa napaggraduar dakon. When kit kastawan iti amyaman ko katakawata tira kaimbag na kabagyan. May sa ngatawen ngadan ni Jobert Manong Nemy sa Manila. Nasaan nagbakasyon? Hanggat nga mailiw kanya kaya kinawala bakasyon. Saan ko nga tamat ipalubos nga makapag-check-in kami nga magunod ng ti amin-amin ko. Dua, aging ga Manong Nemy nga talon nga tawen. Adamat idin Manong Nemy, ti inau adjek nga kabsat ko, iti third year no tama. Adamat nung idin, iti second year college. Asyak nga rin timang pagpabasa kang kuha naman. Iso daytoy ni Cherma. Idi tumawag kaniyak Manong Nemy ni Jubert. Hello, Jubert? Kumusta? Agbakasyon ka? Saan nakagbakasyon? Ano nga ron? Amom maililiw ko na kang kan. Amom no kas pagarigan nagbakasyon ka kit i-date na. Ag-date ta. Baka umanugot akon. Nga na. Nga itod kundi amin ko rin ka. Oresan tapay nga nagkasar. Baka. Saan nga mapasamang pay? Anak? Saan nga mapasamang pay? Kabuta. Tanya. Natulagan di kalay sa amin din eh. Sa bali nga babae, itibiyag ko dito eh. Kanya? Kanya ta kunam? Kanya ta kunam? Siguro kat saan nga sikat ni Kari para kanyak. Saan nga sikat ni Kari para kanyak, angel love. Saan mo nga siyak din ni Kari para kanyak. Saan ka nga gangawa kasta, Jubert? Nabayagan nga rurahin ng bakasyon nga buta mailiw ako na kan. Kailiw ko na gitarakop ka lang mo kanyak. Sana nga mapasamag pa eh. Nga buta natulagan, tikalay sa amin. Kiniminda. Tikatrabaho ak. Lading hintek. Ta nakarelasyon at sa bali nga mabahay dito eh. Ti makadagas. Masikog isuna. Anya? Saan? Saan nga po na datang ibagbagam tumor? Tahan nga po na. Nagsagsakit ak Manong Nemy ba naganadlaw di kitiyak. Katrabaho ak dito'y Rural Health Center. Manong Nemy nagpakada ka na sapa nagawid akong dito'y balay. Pati dito'y balay Manong Nemy kitang tultuloy ko tinagsangit. E ditong Manong Nemy ninanang namuan na nga dakti salad ko kadimbaga di kamsat ko nga dimteng nga ngagsangsangit. Sumra kiti salad ko Manong Nemy kat madlaw launay. Alom-lom teg tekalub da kiti matak kabuti ka sa sangit. Ano nga amin tinapasama ka na.
ni Jobert na nang apay ni Jobert. Talon nga taon nga saan nga nagbakasyon saan ka di? Katsanton nga nagbakasyon. Kada insina na ako nanang aniya. Kapatanda ka nun sa bali nga babae nga ipatpatig na nasikugan na aniya. Naanay nga pa'y mamasama kanyak di kastoy. Apay nang sakyan ngagsagaba ang kapaginayat. Kanya di basol ka nagkurkurangat. Kani Jubert napnoy naramin na kanyak di kastoy. Kanya di basol ko na nang tap nagsagaba. Kanya di basol ko. Nagsagabak nga ron, Manong Nemy, iti umuna nga ayat ko. Diyak pulos pagharupen, manon nga tawen relasyon mi kini Jobert. Idadak pa lang iti college, aging nga nagturpus kami. Nagtrabaho ak dito yung Rural Health Center, lapamit sa Manila. Nakasikog ka no, Manong Nemy, ti doktor nga katrabahuan na. Katsahanan nga mapasamak pa eh, ti bagbagak. Nga may paikuntun ti amin ko kinkuwan nga kalkalik kaguman na idi pahlay. Maglakid din taadla ni Nanang Manong Nemy nga magpatpatid ka ti pakinakim ko. Kastala ti biyag anak. Kastala ti biyag. Nasakit man nga paisong nasaksakit ko mamanin tinapasamak ka na kayo kini Jobert. Noon na ipalubos mo nga naipaay mo ti amin mo ti kinabirhen mo kinkuwan na. Daytoy tinapindas nga ibunga tingka panang tagiban dito sa panang tagiban panang salamat-mat iti dayaw mo. Tapos di bagbaga karig iti kakabsat mo langro na gani chair mga adyam ket padam nga babae. Saan mo ket saan nyo nga ited ti kinababae yo ta sinuman nga lalaki. Uray patpategyo. No sangga pa nga nagkalesa. Tadi tayo amo. Noan niya ti masamak intun bigat. Di tayo pa'y agtalek kamay yung pinsan, ti bagi tayo. Anang tulakid din ti pada tayo nga tao. So nga di ka basta agtalek. Uray no patpatag mo. Kinam na mahim ni patpatag na ka. Talaka al-alisto ti soliso. Al-alisto ti panagkamal ka panagay pakit mabalbali sa mo. Mabalbali kasi na nag. Uray na kini kakabsat ko, Manong Nemy ket pagbagaan dakmet. Nagro na den dikiti uulitig ko, Manong Nemy nga kakabsat di tata. Kastamat ten dikiti katrabahuak dito yung Rural Health Center. Awan nga ro ti sabali nga naramid ko na nangiliw-liwag ti amin. Pinagbaling ko nga busy, Manong Nemy, ti magik, tapos nagastagat saan nga sumken, iti pa nakalagip ko, tinapalabas. Nagbaling na kanapasneg nga agtrabaho dito yung center, uwan Manong Nemy, nagrunan no adag di kiti pasyente, sa alang nga kiti aganak, puno agpaanak, di kiti pa may agpa-check up, Manong Nemy. Kasi di may isang aldaw, Manong Nemy, at may isang lalaki, Una Jack Mariro, agtawon nga tati 40, 45, 50. Very dit met panag-arwat na, Manong Nemy. Kan kasla Hawaiano? Baka samot ka Hawaiano? Lang Hawaiano, Manong. Pagkat di ba nagkita na kaniyak, inalak ti blood pressure na, Manong Nemy. Kat kabayatan nga lalaig ti blood pressure na. Saan nang isina ti panangkita na kanya? 140 over 90, sir. Apo, nangato, sir. Mano? 140? Haan, sir? 200 over 90? Ay, susabo talaga nga nangato ti presyo ti darak. Babaling nga, lagi na nakaibalang, sir, sa tato dublin. Ikan kayo iti pagbababa ti pressure. Adamaitad mo. Anta, sir. Dati may kability babaan tila. Alam nga rod. Sige, sir. Nagtuga ka pala sa diyan. Nagiam-am mo kaniyak, Manong Nemy, ni Mang Marcos. Sang-sangpet na kano nga nagkapo di Hawaii. Gusto di atap ko, Manong. Hawaiano. Bagag may tinagan ko, Manong Nemy, kanti lugar mi.
Karimbaga na din nga umito ka no pumasya. Sabi ko matasaan ang itong may iwawan. Angel love. Sabi ko mga iwawan ka sir, kita gusto mati-address kayong bagak. Kinakabay ko may umidak kumapasya rin. Imposible nga, awan ti asawa yung kinadawa yung nagbakasyon. Awan pa asawa. Ida ito nga edad yun sir. At di, nabaluak ti mo na may kadua, divorsyado ak. Ita nawayak manin. Isungarod nga Mike dito Pilipinas tapos no may kagsapon dito may katlong asawa. May katlong asawa ko na anak. Panglimlimon samad dito eh. Haan samad nga Hawaiano. Inasadgan na nga Manong Nemy ni Cecilia nga katrabaho. Uy. Agayat kan sa manin Siya? Sus kamat. Iso nga. Awan ti pagdanagam, tegunadan, adu ti lalaki dito lobong, uray awan kayon kini Chubert, na nag-asawan ti sabali. Adu ti lalaki, kaskeng wana, Hawaiano ka no, si katikras na. Si kamat Cecilia, aman, kat no sekti si ka, angel love. Nako, nakagasgasat ka launay, no? Makiasawa ka ti Hawaiano. Uy, hanggang tumalipli pa ito na dakan sa Hawaii. Talay bagbagam. Nakana ito eh. Hampay na basahamak talay bagbagam. Tunukan, pumaltos manin. Haan! Dakil di pamatik. Nga talagang krasken ka. Dahil nga Mang Marcos. Katpud no Manong Nemy. Dati may isang arabi, ada nagsarde nga kotse, iti sangot ti balay mi. Ninanang Manong Nemy, ti may nang ibaga. Uy, nadaki din ito silid ko. At ang sakit umay mang pasyar kayong kaanak. Nakakutse. Iri, tuwanda ka kiritawa Manong Nemy. Nakita ko ni Mang Marcos nga nakaigamit sa nga bandel nga. Wow, flowers? At ang sabi chocolate? Manang, at mang pasyar kayong ka. Kung nati adject Manong Nemy. O, apay na siyak, baka sika. Siya sikat ng graduaren. Siya kat awampay ti mabaling amang pasyal kanya. Manong Nemy nagtugtug kat ninanang tinangilokat tiri daw. Naibag nga Rabiyo, kakabsat. Awag ko nga, Nana. Nanang. Naman pa'y siguro adala inauna ka ba si titawan ng siya? Siya din Marcos kahit ko kumang umay pasyarin ni Angel Love. Ay, sumrek kayo, Apo Hawaiano. Sumrek kayo. Oen, Manong Nemy, flowers for you, kuna ni Marcos. Inawat ko, kaya dapat chocolate. Hindi talyawak di kita tuwa kakabsat ko Manong Nemy mas isin da, isinsenyas da ngaramanan da kano di chocolate. Nagiga nga pinayapahayak Manong Nemy di bunso mi. Masdeg. Oh, hanap sa umita. Ay sir, good evening sir. Iso di bunso mi. Di jama ti chairma, ti adjek, talukam lang kakabsat. Agbasbasa ti college in chairma. E din tatagruwadar tumatin na ito yung bonsome iti high school. Kasi tagayam, amom saan ka ito nga marigatan katakuadan o kas pagarikan lang. Siyak to ti makamo, mang palong aw iti biyagyo. Manang, order yung chocolate. Tadaan da ka? Huwag Manang, thank you sir. Katbud no Manong Nemy. Nagdaton ni Marcos kanyak nakadadudik iti Karina. Karina, nga nosong batak, kat asawain na, kalpasan na, agsubli sa Hawaii, kit ilakad na nga dagos Manong Nemy, iti pa ng petisyon na kanyak. Agra mamatan na kitiragan na kanyak. Nakamay mayat nga din gan Manong. Siyempre, mamanuti kas tuwing oportunidad sang gadi. May sang Hawaiano, nga idi mo nakit balo. Idi kuhan, nakidibursyo. Siya ka no Manong Nemy di kayat na ngagbalin nga may katlong asawa na. Amom, Angel Love, ti may katlo ka disot talaga ka panagpating ka. Ti bilang, 1, 2, 3. Saan nga sa nga pulo?
Ti pagpatinggan di bilang. Awan pagpatinggan di bilang. Ngayon magrubot ka. May isa, dua, talo. 1, 2, 3. Sika, itinikari nga may katlukan mo udi nga babae di biyag ko. Sika ti kang rona nga tungtungwet. Sika ti maudi nga babae nga nagpangimulaan iti bini tapno at mabati nga pakalaglagipan ni ti lobo. Tamo na umatan ti putot mo. Upad dyan imo na sa dua ti may kadua. Di inem iputot mo nga tirawar. Awan. Pututan ka matinem di sa nga dosena na wa. Panunutek pa ginunak idida mo Manong Nemy aging gang subli-subli numunak at managregalo. Awan problema kininanang takayat na. Awan mat problema digdi kakabsat ko takayat da. Nagsalutsutak mat kini Cecilia ang katrabaho awan mat problema. Kastamat na kiti uuliteg ko. Tano kasta ko may pumasya ni Marcos o may matigiti ka uncle ko katagiinom da. Inaklon ko nga rod Manong Nemy ti panagayat na. Kat kasta o ni tiragsak na. Aging gayang baga nang iti umay nga Domingo kat umay dan mga asawa. Ay namanang kita malakit di swerte niya. Abay mata ko naman ti kasta bonso. Gagawan. Yung maglagin din ta sa hanggang nagkatuloyan ka ni Kuya Jubert. No iso ko man di gagangil na ti biyagyo. Ta engineer isuna. Apeng ko mga gagangil laing. Midwife ak engineer suna. Di namin binas ni Hawaiano. No Hawaiano dolyar ko naman. Ay naman ang amo may mabaga ka nagadi ka sukalaak makadaran tumon sa Jawa. Uy, hambay nga sigurado ni daytoy. Sagbay nga dimteng Manong Nemy iti Domingo at kalugaran mi nga dimteng nga gasawa nga nagkapuy ja Hawaii. Gat gagangay Manong. Nagpaala da kat mapangkamimat makidaya wano makisarabo. Amamudak Manong Nemy. Ay, siya ni Angel Lab. Nana, sarabom. Naibagtad mong tumat dato kininanang mo. Ninanang mo kung nakatao matin natatang mo tanabalo hanggang eh. Imbag nung nakareduar ka. Ay, dandali pa kita kasawa dahil ako madre. At daw may Hawaiano nga mga sasawa kang kuwana ito no Domingo. At nang ipukaw. Ay, puto ka di ha? Nana. Sino? Baka ba mo? Imbagag tinagan na nga Marcos sa gramang ti apelyedo na. Ay, kanama mo ko na ya. Agkakaruba kami. Yung kasano ko mga umay nakasawain no. At asawa na. Nana? Oy. Ni Marcos nga Hawaiano nga mga asawa kin ni Angel Lab. At kano asawa naman tayo. Rimsuwa Manong Nemy ti murmuring. Tanabutob, anabaab Manong. Saan nga po nureta Nana? Saan nagagsasa o ti noolbod. Saan ko ba't patak sa dadya nga Marcos? Talaga na chikboy na niya susaboy ha. Ano man yan, ado digiti biktimaan na. Ama mo, sikamat kayo, di kahit nga biktimaan man ay susapo. At ka din napasama ka na kayo. Awampay na. Ay, kinimba ka. Ayla, patyan nak. Alaga, ada asawa na rin jay. Ado chicks na. Kahit di mo ipulos si palubos, balasang ko, sayang ka. No? May sakamat ka na gini biktima na. Nagawid ak na di na oras Manong Nemy kit tinawagag ni Marcos ki pinagsagsawa. Ulbod, alilaw. Dikit ka, dikit lalaki, akas keng ka. Hindi pa nagpagrupo ka ta kami. Ragsak mo, agsangit kami. Gapot na dolyar mo. Nakalastong alilawan ti tao. Adu dikit sungbat na Manong Nemy ngimsan kun ngem pangagpay. Nanyakit din ti gasgasat ko. Nagsangsangit ak manin. Anya ti basol ko na lang apay kasto mapasama kanya. Ay kita na ito ulit ipagyamyaman. Agyaman agpalang. Kaagyaman ka tasang ka may sagmak. Dandani ka manin. Hindi damo dandani ka. Itadandani ka manin. Ay kasanunod na napasamak yon. Kini Jobert kitang asawat sa bali. Kasanunod damat napasamak yung manin ka nga Hawaiano. Ngem addamat gaya man asawa na. Iso nga iliglig na kanihapon Diyos anak. Iso nga hawan ti sa bali nga pagyamanam no saan nga nihapon Diyos. Tayad adayo na kati pa kay sagmamang o yung pinsan.
Diyaon kaya't ba'y nagtalik ta sinuman nga lalaki nanang. O anin ti ba nagtalik ko katakwada. Iti may kadua agundaway nga nasugat manin ti pusok Manong Nemy. Apay ngamin, anyat ibasol ko. Sa anak ba't nga naloko? Sa anak ba't nga mati pinaspasaktak nga lalaki Manong Nemy? Amok matagbuting iti Diyos. Ngimusto ni nanang Manong. Sa anakas kanina duma nga may sagsag magabukinayat. Adarete aganak nga balasang. Adarete agasawa nga agsagabalaeng gabutasaan mo't ka nagbalingan na pudno ti lalaki. Vice versa. Kastamat na gini babae. Nga saan na nagbalingan na pudno ka rin ti lalaki. Intuloy ko nga rin tinagtrabaho Manong Nemy aging nga nagturpusan nga namin pinsan dagiti duwa kakabsat ko. At dapat din asawa na Manong. Kat ko nang ordinahan ng kanyak. Anak, itultuloy mo ka din, tagbakat nga balasa. Kunamat ni Cecilia, Manong Nemy nga katrabaho. Hoy, kumare. Kumare ko na. At ay nanak ko ti bunyag ti may kadua nga anak na. At na panagayat kang ka ni Dr. Rasos. Ha? Baro pala ni Doktor. Ano, di mo madlaw? Madlaw ko matkidi ang jakon kayat. Jakon kayat, Cecilia. Jakon kayat ti masaktan. Iri ang dama Manong Nemy 35 titawin kon balasang agpailaeng. Iparparipirip met latin ni Dr. Rasos tirik na nakaniyak kamtsak met mauray nga agdaton ti panagayat na. Ngayon to nagdaton kas pagarigan jak tula mo ang mga iso iti na ikari. Okay, may isang doktor kahit may isang with na midwife. Nota kami iti na ikari. Ngayon maging kakarig ito nga ipaspasurat ko kinis istorya dito nga pagkasalita at kinitaaman ti pagaragan Manong. Hampay nagpudno ni Doktor. Ano ba talaga madmadlaw ko? Ken talaga na panagnagak nga may sapay lang isuna abaro. Nga tidamag ko Manong Nemy nasugat matipuso na iti muna ang ayat na. Idadaka-daka no palaeng ngagbasbasa. May sa kanong madlang nga doktora tinagbaling nga first love na Manong. Ngayon nakiasawa iti sa bali. Nagpadpada kami nga broken heart ako nada Manong. Ngayon jaktulan mo, mabaling isuntot isa runok kinaksalaysayan kas pagarigan, nuda kami kini Dr. Rasos iti agkagasa. Dito ako nagpatingga, agyaman ang una iti anus mo, anang ibasa, ken thank you mat kinitata aman ti pagaragan iti panangisurat na, kalbasan nga nakinsalaysay kang kuana. Sabi ko mga tadamat na ibating nga alal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program Manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Angel Love, iti Badok Ilocos Norte. Iti pa nang isurat, ni pagayam tayo nga kumpadre amante pagaragan, iti Mabusag, Badok Ilocos Norte. Thank you kang ka pagayam kong Angel Love, iting ka pa nang isalay sa di pagkasalitaam kini kumpadre amante. Thank you mat kin kumpadre amante, iti pa nang isurat kin pa nang ipatulod na. Kaya pumakadak nga rin pagayam. Ito'y pagayam niyo ni Manong Nemy, Nemy Ruiz, mga iba't batin din ang oras kada kay aming nga sangapada. Babay na po.